Mwana musaisia umunthi twitha twituma Ngua nthini wa kilungu kicha kuyovera nacho cha uyane uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nitawa Steven Mwema ni kathembo ni musimu munene wa Masako tuthituko na uyo nani mwana musaisia kalibu ne kenda tuthukume watinda nesa yui nenda umunthi tunene uya wa tailoring kana uya wa kutuma uya uno wa kutuma wa wambe sindi 2004 gilele na ina na hii pema uya maingi wa yotonya kwa mbisi hii niko ambisi uya wa kutuma na ambisi uya wa kutuma nundu wa kwithia ila naende na kusoma no kie wethia ni nabika bandu na nundu wa challenge cha peace wethia nditona kuendeya na kusoma kula nenda uthi teaching ya kusomethia na nundu wa kwithia paina challenge cha wibiku wa peace nethia musei wakwa nena nakwa na ambia no nambe kuthi nthini wa kuvundiwa uya wa kutuma na niguo naendie kuvundiwa uya wa utuma na no kana ambisia kwa in fact wisoma tunaenda tu kama mwalimu nenda tu kama mwalimu nitaka cha kuzea sende na walimu wanda walimu nikawenda acha ni cha kuinspire tu kama mwalimu walimu na wenda nundu wa kwithia nyela na school nona alimu maendeno tusomethia nesa na ngona o maundu mome o masio ndona miko nando no kasia ndenda kwezote kama mwalimu ni makuna lakini no nendao ni the way binda thimwe nio kiwango nio chuchu na nithayo nio smart the way they are smart lakini monde maisha na maendene sana kutwika wosie mkondongi ndatwika mwalimu no ndako zote kama mwalimu kana stories ne umia clinic nyela na umie bubu na naenda ndini wotumi kwanza naendie nethia mangotele maimeyo otumi na ono smart nethia kwanza ola mwingi we utumini nundu design ela ngwenda kondio misisi anangamituma ono mwalimu asa design ono mwalimu ngoka ngamutumia ngamusmartithia na kethe sawa ani okolia hii ibindela wasoma wisomea uona wa tailoring obundi niwona kana pekindu waina hope kana no kusokota kindu nthini obundi kana wenda kwikothira ti nyambe ndiese kana pekindu lakini wethi ela twasoma ni twauma saa ingiti kaenda kindu kitawa practical ni la uthi ukanengwa ngua kana kitamba ukatilanga na watilanga uyonwa undu utuma kana muyuma klasi nemwe onetu undu mutuma so withisa kwithia yunuwezi yutwathi bandu be mundu unutuma ndukan izuthe mundu ni utuma yunito uma klasi ni twathi ku practical nthini ya mundu ni unutuma twaenda tukethia mundu su ena wia munene so wethia yani niendeye na kunengwa undu wa kuluma nthini wa utuminio nicho gituminesie kuka kwithia nendewa muno ni kuuthukuma na wasia weki kwa wambo thusomea uya wa ubundi nondu mbeze sibo ni wesie kwilila nondu wa kusomea ubundi ndiaisa kwililo no mundi ni kule yu uyambisi ubundi kendo sambe kila walete kwitha yani qualification wasia kana no kwambia uya wa ku ubundi walete kwithia wikita lazima withe usome kana no thika bundu ne mundu alafu yambe utuma ubundi onakai andu ingi ni mawose lao bao yulu na makasi ona mono mekalile machine oteno yakwa na makatuma kiukitha kitatonekana nundu wa kwithia no mpaka ukaenda school ukabundi kwa sindu sita wa measurement ukatume ukabundi kwa undu wa kutilanga ingwa tondo munthi usu ukombi wa matilio ba no yewa matilange utemu bunde sene mwalimu ndu utono otilanga nangwa yuma na wana kindu kita wa kithimo na kithimo chuchu nicho keseu baba jatitwe no kanengwa utume Ngua otilange Ngua utabunde kwa undu wa kutilanga ukitananga kitambaju na nicho wigwa andu angi nimewa alamata izila kelasi nemonia ta undu wila isi nicho wigwa amewa nimeyiwe maibe Ngua plani nundu aetiwe kitamba na asia ni wisi kutuma na akita kwananga matilio ya mwene so bayuka thinosu wakwiwa aibe matilio lakini ethani waendie kilasini wabundewa ndwenzi ya one muto na kwananga tondu wakwithia uenda na cia nebuku kilanda tika yonthe nthino akila kindu tuma ona ethani livia
wenda na kithimo tondu wakwitha kila bandu bonthe bethaa bathendeka kithimo. Kou fundi aetewa for example material ya kitenge na ananga ya waisuni yako ebe ya waisuni yake uyambise uya wa Kutuma hii usiasi hata bala ukwambise uya kama yunambise uya bandu bana tibaya uyo no kanesa kindu chambe no siasia andu alame bau around ulondo kindu kila nusepe Kutuma na pekota redments so nusiasia andu alame bau mikile yo mende ya gwa ningwa sia Utuma kana mende ya gwa ningwa itumitwe si ready. Okay. Na woka wethia mende gwe ningwa sionde jaribia undu tonya ukethia ni wabulania ukethia wina material undu wa Utuma na wiona ngwa ireti nundu wa andu angine moka mena haraka nela mena haraka ndu mia nundu wa kwithia me thitwe men ni matona itha mena function thi bandu na nimekwendo thi nimendo sangwa isuna mituke bandu ba wisomia etela ni kutumie nutono manenga iretment na ukethia nthini wa undu nyusu ni waendelea na ku make profit kana wia waku no wende na unene ba. Okay, nani kuolia hii makastoma ala nene pio mabundi wangu ni hao makastoma ala nene mabundi wangu metha me makastoma ma ribea tondu kila mutana ni wailitwa ni ukomana na andu makwiki wa ribea na umena kama muno ala moka utumeongwa ni hao onthe no yakasi repair you ila sia kutumwa kuthimwa na kutumwa onthe no metha awo manene nundu wa ni wao memaenda kutuma ngwa au mene matuma ngwa nundu nini matumia ayo na pesori no ya kana mundu no atume either ano asome kutuma ngwa sia akasisi oka kana sia ume kana sia onthe kindu chuni chago kindu chuchu ni chago usoma kyanana na undu yani kyanana na bala wabika kobe mundu to no tuma sia kana ndatuma sia ume ni bomai. Okay. Okay, alafu ni okule uyambie we no wakutuma ndaka kwetha wena chaono chao uyambise buyo wa Kutuma ni wenda kwithiwa na mukasi uketha na tape measure uketha na kindu kita wa sim remover nundu wa kuma sia kula kwa tembuka kanon kula ukwenda yani utume nundu kwekundu ta for example ila wende no tuma kuka nangika nela kwekwa nangika twasoma tweyawa yani ni wailite kwitha weta wibundi wese pe kindu cha ilite kwitha kingone yaku kilende yonthe kana ni kunjenga na kumbomoa. Okay. So wailite kwithia wese petha ni bandu batumwa na endu ebatie la pailu ni wailitwa ni kusioka kathasia ingi utekwigwa tulu na nikana kila kindu chaku utuma kanela ngwa yaku utuma yukene sana yuke kwendesia ula utumia na nikenda nake oneka ni customer ungi nake amwete kana amukulia witha utumeiwe ba na nikenda okay. Okay, na kila kingo ilete kwetha wena chono chao ni wailite ingi kwithiwa na machine nundu ndutono utuma nguo tena machine na ni wailite kwithiwa na bandu bala utumia nundu ndwethi utumia numba kwaku bala ukoma na nuku expect andu onthe moke bau alafu ni okulia mbesa ila nini pio tonda kwambise uya wa utuma na sio cia nata pai mbesa otambia uya kutuma nasio watu nenge ka amount wina slingi tangili umwe no wambise utuma nundu no wambise kwekia repair kuma bubu ukaendea oguya owende onene bete no utena tasi utena chala ani tuweka tasabu yamba sia nata withe no tonda kwambia tasi ndo ina kindu chochote ndo namba kwa kindu na kemwe utena kindu chochote ni wailite kwithiwa na around 50,000 nundu waku wa machine na undu waku wa sindu isu sionthe machine la nzio tasi ya kulika ila nzio tonda kwa tatambeza sia nata machine la nzio onathi opa 50,000 but ni wese ila ukwambia kindu ndusemba ukekolie baya kanelo kwambisia wia ndusemba ukambise na mbesa mbinge muno nundu wakwithia ninge na ndwena sona nundu na kwitha bare bandu bangi utona kunyai ko ila utona kuwata mbesa sia nata uyambia nundu na kuwa nata ya 40,000 alabu uyu wosindu iyo ingi uyabo au mukasi omunini wisi okengyo uyu wotebu
Isio kaingia uyugo simu remove anundo chweki ndo important. Uyugo ingia soka na uyugo si o material o isi atetro nundu no sindi. Okay, ni kule challenge la nini pia ya Kutuma niwa? Challenge la nene ndini wa wiani wa Kutuma tukomana anayo. Andwangi ni matono kwete yangu akana makoka makati mangua. Na bandu ba mesi maile akwisia. So kwisa kwithia ke challenge cha utindo kwite Ngua sio kanoma subi ethani ripia wete iwe. Na ethani mundu uthimie Ngua. Ke challenge ya kutinda Ngua subi yete ba na buku akuna waiya ukwisa kwithia nake mundu nginu kwenda kuka kumiwa. Na ila woka na aende gwa niyo na wamita nake mwene nutona kuka akendela Ngua yake nayo nutethe. Okay, nani kule uyo kubikia buto na kwase utethe tiata. Kubika yabu ni ndona kwase wiya u nundethetie. Nundu wa kwithia ninu wangi to sindwe. Sindwe ata. No mbika yaba uniona plot yakwa kuma ba okumo yani oyo. Okay. Na ningwatite okitheka chakwa na ningi no niende na kusubia musi wakwa. Wow. Kwa uno nasie wiya u no ndethetie na no ngwende angia nago. Okay. Alafu miaka 5 yukite wanda kwithela banthini wa uyono wako. Miaka 5 yukite ni gwenda kwithiwa nina ndio ndinene bya wiya wakwa ona nongelele business ingi tanithiwe na hardwares na ndisio kaingi nithe ndita sindu isita wa cia mali mundu kwenda bingwa wiyo no tonyo mwata mundu wendo bingwa wiyo ni umia o ambone na no kumutethesia akamana undu tono bingwa akamana kula sindu suma na ukethia nake ni watetha maisha ni make ndena yani ndena thina mwingi kana ena pandu utona kwosa sindu cia kwitethea cia mundu ila mundu wilie mana withi na withi ndeu kwata kindu utona kuendesia maisha make kwa ngelekanyo no utona ithena ciana ni ciendo soma na yendo soma ni wise kusoma wana mbesa na etha ni muzi wake okwenda kuendea wana mbesa bibandu baendewa undu ono bate mbesa sono nuke ngamoni anzia ya undu utona kwika na kwisilabu withi ani twaendeya na kukilia thithito kana kisio kitu. Okay. Pawe wakwita Mama Faith tu kathemboni. Ko mundu oka kathemboni ya kulioka Mama Faith no kukwithe. Mbithi aba number 5. Ni sawa, ni muviana ndano ndo nena na Mutongo TV. Na asante ni karibu muno. Ithi waine pindesio. Okay. Na muyathoche ngi na ingi. Sawa. Amen. Mwanda museisia wani Mutongo TV ngwatani ya mukamba ne kilungu cha wene uya kilungu cha mbene cha thela neta wa Steven mwa matambo thiothi umone wanini na tuicho kithendeni wa kilungu cha kele tutanuke maundu mavia sala tena mtaalamu twithani.